دنگ گل دنگ کردستانیه. جناب دانوچه اینا رادیو ادنگگل دن باشی رو 29 هزیران 2025 یکشم لبروکسل ساعت 11 لآمده 12 گدارن هیشم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویم دم پارتی لامریکای تگلداری پیواجوی دست به هفدیتنان کر شانده دم پارتی لامریکای آلیکارین هفسروکاتی گشتی ابرو گنای محمد رشدی تریاکی و پارلمانتر جیلان آکچا ده 22 هزیران دل پایتخت آمریکا واشنگتن و ایالت اندن دست به هفدیتنان کرن هات دیار کرن که هفدیتنان شانده لامریکا و حتی 28 هزیران دوام بکن شانده لواشنگتن به مالووانیا میدل است اینستیتوت برخصنین فکری و در دور دیپلماتیک را هفدیتنان دکه لفیلادلفیا جی به دسته ریوبریا FPRE و اندام رف دیتن کرد لنیویورک جی شانده دم پارتی به سوسیالیست دموکراتا امریکا دست ها ره هفدیتن کرن شانده دم پارتی پشره به نونر نخستنین چپمنی ره هفدیتن کرن و تکلداری گشتن سیاسی نترکیه و نزکاتیا دم پارتی یا جبو مسئله نرخاندن کرن کنفرانس سدمین سالا برخودان 1925 یا شیخ سید اتحاد پیکانین دوی کمارا ترکیه بر راستیان ره روبرو وره کنفرانس لبروکسل ده 27 و 28 هزیران 2025 ده به بشتری اکادمیسین نویسکار و لیکولنران هات پیکانین دناوا دو روژان ده دیروک سیاست جواکاوی دمی و سدمین برخودان هات نیکاش کرن پیواجویا دارزاندن و داردکرنا شیخ سید و حوالی نوی واندورا برخودان لسر تفگرا نتوایی یا کرد و بیرا چاندی هاتن و گوتن دوی چارچو و ایده اف بانگ هات کرن دوی گورن شیخ سید و 47 حوالی نوی ین هاتن دار و کرن ورن اشکره کرن نبونا گورا که نتنی که ماسیه که فیزیکیه ده همان دمیده تپسر کرنا ویرانین کنترول کرنا جیه و پاشکو کرنا مافشینا کلکتیفا گله ده آرشیوین دولت ده لسر همو گورن کومی آگاهی هنه و دوی ورن اشکره کرن دوی گورن کسایتین ده سال 1930 ده لگلی زیلان ده سال 1935 ده لساسو نهاتن شهید کرن جین گور سیت رزا و حوالی نوی گو پشتی کمکوژیا درسمی 1937 هاتنه بدار وکرن و همو گورن وندا ورن اشکره کرن یک شرطین هری بینگینی ترکیه جبو آشتیه بگلی کتره روبروبونا به پرسکریکین بیرانین و راستی ریه ام بانگل کومارا ترکیه و سازین رایدار دکن که گاوین بربچاوین جیرین باویشن برخودانا دامینا کردان آدبن پیشنگیا بریز عبدالله جالانده نهال سر مسئله مساکرهیه ام بانگل رایدارن دولت ترکیه دکن که داویل سیاست این کاری بینن devjی ایمها و تاسیه بردن مافو راستیا گل کرد ناس بکن آشتی تنه به بیدن کرنا چکان نپیگانه شخه ناچ جبو آشتیه که راستخین دوی گوهرینین مزین بین کرن راپورتر ترکیه کمیته شوپاندن یا مجلس پارلمانتران کنسای اروپای ستفان شخیناچ پشتی سردان داوی آل ترکیه آخف او گد لولت پیواجوی که آشتی نینه لی بانگین جبو آشتی تین کرن دوی اف بانگ جتی بین نرخاندن مددما سردان ده به وزیران ره بهن رایدارن دادگهان و بهن محکومان ره هفدیتن کرد آشتی تنه به دانینا چکان چنابه دوی نزیکاتی که هفگرتی لمسئله کردال ترکیه به نشاندان پیوسته پرورده ریوبریا جمعوری و تبلیبونا جواکی گوهرینین بنگهین بنکرن دوی مسئله کرد چارچوبه دبستان سرطایی سیستما پرورده و ریوبریا جمعوری ده بنرخینن پرسکریک کرد تنه به چکتانینا پکه که چنابه آشتی هر دم دناوا دوالیان ده چیده به شخینک بالک شانسر پیمان ایرلاندا باکور و گد دسلاتاریا بریتانیای محکوم سربست بردان و پیمان پاسکال یا گوت فریدای کرن پراتیکه
د مجارا چارەسەریya demokratîk û aştiyê de em hîna di destpêka nîkaşên Konseya Ewropayê em ê meha cotmehê raporeke berfireh pêşkêş bikin. Pêvajo bi rengekî yek alî nameşe. Şeniyên wargeha Şehîd Rûstem Cûdî Mexmûrê bêdengê Serokkomarê Tirk Tayyip Erdogan ya piştî bangaştî û civaka demokratîk a Rêverapo û bandora şerên İran û İsraîlê ya li ser pêvajoyê ji anafêre nirxandin. Helîm İpek got ku bêdengê Erdogan ya li ser pêvajoyê ciyê gumanê ye ûha dewam kir. PKK agirbes ragihand gelo Tirkiye çima gava navêje. Operasyonên Tirkiye dewam dikin. Ev jî dide xuya kirin ku ev ne durustin. Türkiye bi salan ev li hemberî PKK çekên kimyewî bikartîne. Türkiye ji aliyekê ve ji raya giştiya cîhanê re dibêje em ê bi Kurdan re li hev bikin, li aliyê din operasyonên tunekirinê dike. Em êdî Kurdê berênînin, em teslîm nabin. Qesrî Şîrîşehî jî got, xwe avêtin Berlingê Rêverapo. Rêverapo jî gavek dîrokî avêt. Lê wan yanê Tirkiye heta niha gavek pratik navêtiye. Ev nabe ne normal e û nayê qebûl kirin. Qesrî Şîrîşehî balkişan ser şerê navbera İsraîl-Îranê û got, vî şerî bandor li tevahiya cîhanê kir. Em Kurd û tevgerên siyasî Kurdistanê ne aliyê vî şerî ne. Em li ser xeta rêberê xwe dixwazin mafê xwe bi dest bixin. Eger Tirkiye bi rengekî rast guh bide rêbertî, ev pêvajo wê ne tenê bi kêrî Tirkiye bê, wê bi kêrî tevahiya rojhilata navîn bê. Gelên li rojhilata navîn bi taybetî gelê Kurd û muxatabên din divê pirsgirêkên xwe di çarçoveya banga rêbertî de çareser bikin. Li Hesekê meşa ji bo azadiya Rêverapo. İnisiyatîfa gela bajarê Hesekê bi duruşmaya her tişt ji bo azadiya fîzîkî ya Rêverapo meşek girseyî li darxist. Girseya ku li çardiyana Merş û Kom bû heta bi çardiyana azadiyê ya bajarê Hesekê meşiyan mîtîng kir. Piştî rêzgirtinê berdekê Kongreya Stara bajarê Hesekê Mehed Silêman Akifî. Mehed Silêman anî ziman ku ew bi ruhê şoreşgerî silavên xwe ji bajarê Hesekê heya bi giravayî İmraliyê dişînin û got, bi hêza jin û dayîkan em ê heya dawî ji bo azadiya fîzîkî ya Rêverapo tekoşînê bikin. Mehed Silêman balkişan ser banga dîrokî ya Rêverapo de zîşan kir ku ev bang ji bo aştiya hemû cîhanê ye. Mehed Silêman herî dawî got, mixabin dewleta Tirkiye heta îro gavek neavêtiye. Êdî bes e ji tecrîtê re. Em ê heya dawiyê li dijî tecrîtê tekoşînê bikin. Li Freyburgê Şêx Seîd Zîlan û Sema Yüce hatin bîranîn. Li Almanya bajarê Freyburgê ji bo bîranîna Şêx Seîd Zîlan, Sema Yüce û hemû şehîdên azadiyê merasîma bîranînê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê axaftin hatin kirin û îşaret bi girêdanbûna dîrokî ya kevneşopiya berxwedanê bi pêşengiya Şêx Seîd û tekoşîna tevgera Apoyê de hate kirin. Axaftvanan destnîşan kir ku ev xet bi fedakariya şehîdên wekî Zîlan, Egîd û Umbran dewam dike. Di dawiya bîranînê de banga tevlêbûna mîtînga ku îro li Kölnê bê li darxistin kir. Li Marsilyayê banga rêbertiya azad û Kurdistana azad hat kirin. Li Fransa bajarê Marsilya bi duruşmeya rêbertiya azad û Kurdistana azad çalakiyeke kirseyî hat li darxistin. Cîwanên Kurdên Komên Internasyonal bi pêşengiya Cîwanên Kurdistanê yên Fransa li hev ceviyan û bi meş û mîtîngekê daxwaza azadiya Rêverapo kirin. Nûnerên tevgera çep yên Fransa, LFI û Jineolojî Provîns jî piştgirî dan çalakî, cîwanan belavok jî belav kirin. Piştî meşê li ser navê cîwanan daxuyanî hat dayîn. Di daxuyaniyê de ew hat gotin. Divê cîwan li gorî manîfestoya aştî û civaka demokratîk a Rêverapo xwe birêxistinî bikin û heta azadiya rêbertî were misogerkirin, tekoşîna xwe dijwar bikin. Şengal û xala 140 a destûra bingehîna Iraqê. Xala 140 ya destûra bingehîna Iraqê weke xala herêmên nakok tê naskirin. Armanc ji vê xalê jî çareserkirina hin herêmên bi nakok yên li Iraqê ku di dema rejîma Basê de demografiya wan hatibû guhertinê. Ev herêm jî Kerkûk, Şengal, Xanexên Zemar, Mendelî û hin deverên din ên li parêzgeha Nînova, Diyala û Seladînê bûn. Şingal ji aliyê erdnîgarî ve girêdayî parêzgeha Nînovayê ye û bi herêma Kurdistanê ve nehatiye girêdan. Civaka Êzidî jî di sala 2014 de li gorî vê xalê biryara xwe da û fikra netewaya demokratîk ku xwe destpêre fikra Rêverapo serxabûna xwe ragihand.
پشتی 11 سالان او به نزدیک بوون هلبژارترین پارلمانتا عراق پدک دخوازه شنگالی بجی ببه. ازدی ویه که قبول نکن او دبیجن پدک ددم آخر کرنا سال 2014 آنده رویا و شنگال نپاراست و بوسه دم آخر کرنین مزن. ایدی هزمه یا پاراستنا یه بشه یه جشه و آسایش ازدیخانه هنه و ام نخوازم پدک کنترول سر هرمه بکه. دوی جواکا ازدی مافو ناستامه خواسریا دموکراتیک بپارزن و شنگال جبو توایی ازدیان ببجیه که آرام و اوله. گدارن هجا منو چه پیشکش کرندن باش.